Good morning, brothers and sisters in Christ. Please all stand as we pray the Regina Coeli. Queen of Heaven, rejoice, Alleluia. The Son whom you merited to bear, Alleluia, has risen as he said, Alleluia. Pray for us to God, Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary, Alleluia. For the Lord has truly risen, Alleluia. Let us pray. O God, who through the resurrection of your Son, Jesus Christ, gave rejoicing to the world, grant, we pray, that through his mother, the Virgin Mary, we may obtain the joy of everlasting life, through Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Let us all kneel for the Jubilee prayer. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity, enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and new earth, when, with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
May payabak po, magmisa tamo po, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Purianye ing Diyos, ikayong sablang tao, marangal o alang-dangal ang makitakot kaya, di natang na impamagligtas ng Diyos, pepakit na kayang upaya at upaya ng kayang Kristo. Alleluia. Kilagyan ng igpam, paninganak, ang paning banal Espiritu, Amen. Ingino mantabiya kaya kayo, At kaya ka antemo rin. iyabe tala po rin mag-birthday ngeni, lalong-lalo na Sister Mel, antimo rin ding mag-offer keng Marianihan, ding kapatid mo, ding Catholic Women's League, CWL. Isundo tamo po ingkya katamong pamangadi, lalong-lalo na para karing kya katamong pari, maglipatano po, takal no po rin linipat, karing karelang sari-sariling parokya, misundo ing kasalpantayanan, ing pamikakalugod, at ing kapayapan. Jesus nga na, ing kapayapan, ibiyak ko kaya kayo. Ing kapayapan metong yang regalo na ng Diyos, peace is a gift from God. At when tayong anything kapayapan, ang manibatan king kakatamong Ginoo. At bang kanita lalo tapang mika kapayapan king biyatamo, pasibay king mipnong kapakumbaban, sisyan tamong kakatamong kasalanan, manyawat tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikang dinatang bantipunan mula ring bansa, king kapayapan ning kayarihan ng Diyos, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Kristo Jesus, ikang daratang king amano at sakramento, ban pasignangan mo kami, king kabanalan, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, ikang datang king ligaya kambening kaligtasan, para king banal akapulungan mo, Gino pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos, alubos mayupaya pakalulwa na katamu, at king pampatawad na rin kasalanan tamu, idala na kata sana king biye alananggang. Amen. Manalangin tamu. O mapamakalulong ikpami, king kapamilataning pangasubli ng Mebie Kristo, sibli mo kami king biye alanangga. Dinan mo lang pamagparati king kasalbantayanan anpong lugod, ding talasuyo mo. Kanita kami mikakuno, king ding pangako mo, matupadla karing biyemi. Itiadwan mi, king kapamilataning Ginoming Jesucristong anak mo, ang mabibiyam pong mag-ari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't kilibruning dapat daring apostol. Karing Aldoreta, di natanglaring mapila na udyo, iba't Antioquia, Nimpisidia at iba't Ikonyo. Ikwara lang aya muyot din tao, laban karing apostol. Pemasipas de Pablo, at kelad kadde, duwal ning balen, inyang balara metene. Dapat milupungan lang kaya ring alagad,
at kabang pilulupungan de, mi bangon niya at mi balik kimbalin. Itang tinokingaldo, ya ampoy Bernabe, Mintala, Derbe. Kay batdang penaral ing maya pabalita karin Derbe, at kay batdang menikwang dakala alagad, may balikla karing Antioquia ng Pisidia, kay batdang pepayindalan Listra, ampo karing Ikonyo. Pepasig ng andalalob ding alagad, adisnanda karin, at tinusukan dalang manatili king kasalpantayanan. Kailangan tangan dumalan dakala kasakitan, ngarang sinabi, bayo tamo milub king kayaryanin Diyos. Kimbalang metong karing iglesia, tinudulang makatuang talapanibala at kambening pamanalangin at pamag-ayuno, penwalarala king Ginoo, akarelang panaligan. Dinalan la Pisidia at Mirasla Panfilia, kay batdang penaral ingamano na ni Diyos karin Perga, tinaglos lamin takarin Atalia. Manibat Atalia, miglayagla pabalik Antioquia, nung nulak kamulan mi panibalaking grasya na ning Diyos, para king obra ngin ikwara ng lubusan agampanan. Inyang mirasla Antioquia, tinipon dala ring membro ng iglesia at belitarangan isablang depat na ning Diyos karela, at nung makanano ning biglat ning Diyos karem pagano indalan a painturo king kasalpantayanan. May natili lang malambat, kaya bera ring alagad karing Antioquia. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ding kakaluguran mo ipamalitara ing ligaya ding kekang kaariyan o Ginoo. Ding kakaluguran mo, ipamalitara, ing ligay ng kekang kayarian, o Ginoo. Mayap yanlug ing Ginoo karing sabla, ing keyang lunos at yukaring sablang dapat na. Ding sablang lelangan mo puryanda ka o Ginoo, at ding memalen mo pasalamatan daka. Ding kakaluguran mo, ipamalitara, ing ligaya ng kekang kayarian, o Ginoo. Ipamalitara ing ligaya ning kekang kayarian at ing kekang kayupayan. Ing pamag-ari mo alang kapupusan, ari ka kapilan paman. Ding kakaluguran mo, ipamalitara, ing ligaya ng kekang kayarian, o Ginoo. Parati keng pupuryan ing Ginoo, pabustan ing meto ketawan keyang puryan, ing banal ng lagyo, king kapilan man paman. Ding kakaluguran mo, ipamalitara, ing ligaya ng kekang kayarian, o Ginoo. Alleluia, 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 Alleluia. Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, nga na ning Ginoo, ing kapayapan ko, babi ako kaya kayo. Alleluia, 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 Alleluia. Ing Ginoo mantabiya kaya kayo, At kaya ka ante mo rin, pamamasa king mayap a balita agpangkang San Juan. tigay kaya ka o Ginoo. Jesus sinabi na karingkeyang alagad,
ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Ing kapayapan aena kalupa ning babiya ning yato, e kayo sukat mababalisa o mitatakutan man. Dimdam yung sinabi ko, makoko, dapat may bali ko naman kaya kayo. Nung liguran nyo ko, sukat kayong tumula, king munta ko kingig pa. Ulingig pa, may gitsa ka na ko. Sinabi ko na itingeni kaya kayo, bayo pa mapalyari, banpot ang mapalyari na maniwala kayo. Kung na pakakaba pa, ing sabihan ko kaya kayo, uling daratang ne, ing pamuntok, ning yatong iti. Alayang upaya kanako, dapat daratang ya, ban akilala na, ning yato, king kaluguran ke ingig pa, at king daraptan ko, ing yuyutos na kanako. Ing mayap abalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian ka o Kristo. Good morning po kaya kayungan. Jesus nga na karingkayang alagad, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kanakong kapayapan babiya ko kaya kayo, ing kapayapan aena kalupa ning babiye ning yato. So atin pong worldly peace, ating godly peace. Worldly, ang po pang godly peace. Lawen tayo po yung pamyaliwanan ng worldly peace, ang po pang godly peace. In godly peace, iapin po yung babiyan ng Jesus, in kakatamong Ginoo. Makanano tamong akit, in worldly peace, babiyaya kanong kapayapan, in yato. Alimbawa po, atin tamong conflict, ngeni keng China, tungkol keng West Philippine Sea. Sasabihan na kayaya kanong. Sasabihan tamo kaya katamuya o kaninuya. Maniwala tamo sinambot tamo. Keng kortine po. Pero makananuyang mikakapayapan. In worldly peace, yapin, gumamit siyang armas. O yan po. Yan yung makatakot sana in China yung gumamit armas. In worldly peace, gumamit siyang armas. Kaibat, i-enforce niya by arms, weapons. Kaibat, the destruction of lives and properties. Kaibat na nita nung ninumaning manyabot. O ita, after the war, there will be peace. Makanyaning babiyanan worldly peace. Gumamit siyang armas. Dakal ing masira lives and properties. Kenggera nga napinding Santo Papa, alang manyambut, kenggera. Kung sino ang malakas, yan po ang mananalo. Pagkatapos sabi nilang may world peace. Pero si Jesus, anong peace ni Jesus? Yung peace ng world, it is not lasting. Po, it is only external. It is temporary. That is world peace. It is temporary. It is only external. While the peace of Jesus, godly peace, it is lasting, it is pure, it is everlasting. Ganyan po ang peace
na ibinibigay ni Jesus. And peace is the greatest indicator of God's presence. Ang kapayapaan, tunay na kapayapaan ay hindi lamang pansamantala, kundi makikita mo ito habang may buhay. At ito ang ibinibigay na Jesus. Peace, sabi po, this peace does not mean absence of disturbances and chaos. It is not the absence of war. Peace is the genuine harmony. Mayroong harmony, mayroong pagkakaisa with the heart of the Almighty. It is the peace born out of love. May pag-ibig, may pagmamahal, born out of love, perfect love, and perfect obedience. Ipinakita ni Jesus ito kung paano nagkaroon ng kapayapaan. Kahit na nagdurusa si Jesus, mayroon siyang kapayapaan. It is born out of love, not of indifferences and hatred. Ganyan ang peace. There is love. There is obedience. The fruit of love is obedience. Kaya pala sinabi ni Jesus, if you love me, you will obey my words. Kaya nga, the relationship between Jesus and God the Father, kaya mapayapa ang buhay ni Jesus because of love. Nagmamahal, nag-ibigan yung dalawa, Father and the Son. Kaya pala sinabi ni Jesus last Sunday, love one another as I have loved you. Love one another. Ano yung love as I have loved you? Ano yung love ni Jesus? It is a selfless love. It is a sacrificial love. It is a forgiving love. Unconditional love. Immeasurable love. Na po, yan ang ibinibigay ni Jesus. It is a genuine love, pure love, lasting, everlasting love. Kaya sinabi ko nung nakarang linggo, bakit maraming mahirap? Bakit mayroong gera? Because of lack of love. Kung tayo po'y nagmamahalan lang, pagkatapos nagtutulungan, there will be peace on earth. Pero ang maganda po nito, kahit na magulo, alimbawa magulo sa kapaligiran natin, pero meron tayong pagmamahal kay Jesus, at pagkatapos we obey God, meron pa rin tayong internal peace. Kahit na magulo sa kapaligiran natin, at kung meron tayong relasyon kay Jesus, there will be an internal, inner peace. Kaya kapag meron tayong relasyon kay Jesus, na po, meron tayong pagmamahal sa Kanya, meron tayong pananampalataya sa Kanya, and we obey Jesus, there will be inner peace. Kaya ang simula nito ay ang relasyon natin kay Jesus. Siya ang pinagmumulan ng kapayapaan natin. Kaya peace is a gift from God. Kaya sinabi ko kapon, anong linggo, dito pa po ako tumayo, this is the sacrament of love. This is the sacrament of unity. This is the sacrament of peace. Kung gusto niyang magkaroon ng kapayapaan, Jesus is the answer. Kaya, let us ask Jesus, hingin po natin ang kanyang tulong. He gives
us His peace. Because God is a God of peace, is a God of order. Kaya ipagpatuloy po natin ang misang ito, naway manatili ang kapayapaan sa ating buhay. At ito'y nagsisimula kay Jesus. Ibinibigay niya sa ating puso upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan. Amen. Kapatid, makatipon ta ngeniban pagmasusyan ing sentro ning misteryo ning kakatang pangayatbos. Manalangin ta mo king maligayat ang Ginoo para karing sablata mong pamangailangan, ating pamangailangan ning mabilog ayato, nga tamong manalangin. Ginong menatbos king yato, pakiramdaman mo kami. Ginong menatbos king yato, pakiramdaman mo kami. Oy pang malugod, tunay mo keng liguran, inya binyeme ing kabubugtungan mong anak, bang ikabos na kami. Alilan mo't gawan malugod, ding may motming puso, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong menatbos king yato, pakiramdaman mo kami. O maligayang Ginong Jesus, pisanan me ing krus, at may pako ka rin, para king kaya kaming kaligtasan. Saupan mo kaming mamusan, king kaya kaming krus, aldo, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong menatbos king yato, pakiramdaman mo kami. O Espiritu Santo, inyang meteya para ke kami king krus e Kristo, binyene keka ing mabilog ayato, ban pasiglan mo. Manuknangan ka ke kami at ituro mo ke kami ing katutuan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong menatbos king yato, pakiramdaman mo kami. O lubos mayupayang Diyos, sa panmoring ke kaming pamuntok, ban pisan metungan da kami keka, lakasan mo ring sablang sa gabal at manyagsag ke kami, at sisira king pamiyutos ming, metong at metong, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong menatbos king yato, pakiramdaman mo kami. Ngeni adwanta mo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginong menatbos king yato, pakiramdaman mo kami. Oy paming at siyabanwa, biglat mo ring pasbol ning alananggang para kaya kami, kapamilataning pamaglupig ning bugtong mong anak king kasalanan at kamatayan. Ding panalangin ay nagyag ng ipayabot mi keka ning banal Espiritu, mipakibatan lasana kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. May puring ng Diyos ning metsikluban, uling king kakang kaya pantinggap ming tinapi ang pangmikeka, tinaping bunga ning gabun at pipagalaning tao, apara kaya kami magawang tinapi ning biye. Mipuri ang Diyos, kapilanman. By this mystery of this water and wine, may we come to share the divinity of Christ who humbled himself to share our humanity. May puring ng Diyos ning metsikluban,
uling king kekang kaya pantinggap mi ngalak ayampang mi keka, alak ay ba't karingubas at pi pagalaning tao, aparakya kami magawang inumaning kadadwang. Mi puri yung Diyos, kapilan mo. Ginong Diyos, apang matulan na kasani tingay na daraon mi keka, king mipnong kapanisyan, wasan mo pa ing kaya kaming dewakan, at patawaran mo ing kaya kaming kasalanan. Manalangin tamo, kapatad, bainting kakatamong dawon, matanggap yarapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Tagapanes sana ni ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri ampon ni kaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O malugod ay igpami, tanggapan mula sana reting yayain na keka ning banal a kapulungan mong magsaya. Ban-i kaming dininan mong dalan, king antikaniting tula, kamtan mi ing alananggang ligaya, ababunganing pangasubli ng Mebiye Kristo, itiyadwan mi king kapamilatana mo rin Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At keka antemoren, itasyula rin puso yo, makatas na la king ginu, pasalamatan tayo ing Diyos aginutamo. iti karapat dapat ang pom matulid. Tunepin karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, ing puriyan ang pong pasalamatan daka, kapilad man ang pong nukarin man o Ginoo, lalong-lalo na kaniting panawod, amiyay di Kristo ing Paskwami. Ena pikakunwan dinaw ning sarili na para kaya kami, at pamilata na kaming alangpat na king arapan mo. Bistaman mi daw niya king sakripisyo, dapat nginikod ing korderong miyayin king krus, mabiyaya kapilanman at enemate pasibayo. Inyasat maglapo king tulang daralanan niting Pasko, ring sablang tao king mabilog ayato magsayala, antimurin, ding sablang upaya pong angheling banwa, daralit laking ligaya mo, alang tukngan, ngamingan, pupuri. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos mayupaya, mipno yang banwa, ating labwat kingke, kang ligaya, o sana, king kakatas-katasan, nuaning daratang, king lagyo ning Ginoo, nuaning daratang, king lagyo ning Ginoo, o sana, king kakatas-katasan, nuaning daratang, king lagyo ning Ginoo, nuaning daratang, king lagyo ning Ginoo. Ikapin ing banal o igpa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtog me ing espiritu mo, antimo ing titipangambon, kareting ain mi, ban pabanalanala, at parakya kami, gawa na lang katawan, ampong daya, ning Ginoong Jesucristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayon ako sang loob dinaw ning Biena, king pamaylasan pong kamatayana, kinwaning tinapi, pepasalamatan akat pinuri, piraso ning tinapi, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iti yung katawan ko, amidawon, para kaya kayo.
Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayong pepasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayungan, minom kayo kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo, ampong alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran laring kasalanan. Dapta niya iti, king pamigagana kayo, kanako. Ipasyak tayong misteryo ning kasalpantayanan. Patang kakanan miya iting tinape, potang miminum kami kaniting kalis, kekang kamatayan ke kami ang papasyam, hanggana king datang ka, king kekang ligaya. Inyangin ing kaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing kamatayanan po ning pangasubli ng mebye, daraon miya kaya kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepelarian mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kaya ka, ikaming ansanang misulusulok ing katawan ng puang daya ng Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing banal akapulungan mo, ang makalaganap king metoy yato, bamiganap yaking lugod, kambe ng lewo ing papami, at i Florentino ing obispo mi, Ipasiano ing obispo emerito mi, ding sablang obispo at pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Mark Anthony at Father John Paul, ding sablang diakono at ding magpari at magmadre at ding sablang tapat susuyo king banal akapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapadad ming pepay nawan at maninaying subling miye at ding sablang mayang na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kambe ng ningnuan a Birhen Maria Induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, ading sablang banal, at inupad kimal mong kaburian, ami biye-biye kalugod-lugod keka, king kekabanding panawon, apurian ang pong apaligayan da kasana, king kapamilatanang Eso Kristong anak mo, king kapamilatana, kambe ng pong kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangal, ang pong ligaya keka, o Diyos ikpang lubos mayupaya, manggaman king alanangga. Amen. 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 Ngeni manalangin tamang mipnong kapanaligan at lugod king igpa, karingamanong tiro na kaya katamu ning Ginoo. Igpami. Hayat siya misamban niyang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, kaya tisulip ang tiban mo. Ing kakanan mi kingaldoldong, ibiyam kaya kami kingaldong ngeni, hampon ni patawad mo kaya kami ring sala mi kaya ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami, mga mo kaya paisaw king tukso, nun ikabos mo kami king marok. Ikabos mo kami king sablang marok o igpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at may kabyus kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan,
kabang panayan pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapanghabos mi, Yeso Kristo. Huling kaya ka, ing kayarian, nating kayo pa yan, ang pon liligaya, manggaman, kingalananga. O Diyos ay pami, ing ginoming Yeso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. Mula sana babalik danding kasalanan mi, nanay pansinan mo yung kasalpantayan aning banal akapulungan mo, layon ming pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antemore. Ipakita mo pong ining ing kapayapan, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayo ngan, kapayapan po. Peace be with you. Iting pamayabi ng katawan at daya ng ginutang Kristo, pagkalub na sa ing biyalan ng gakakatam sablang tatanggap kayo. Kordero ng Diyos, Sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami, ing kapayapan. Nyoin Kordero ng Diyos, nyoin milakoking kasalanan ng hiyato, nuwan lading mayaws king apuna ng Kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikas mga mano mo, kumayap na ako. Nung miyagum tamo king kamatayan ng Kristo, paniwalan tamong sublita mo namang miye, kalupa na. Alleluia.
Langin tamo. O maganakang igpami, lingusan ming mipnong lugod, ining balayan mo, at ding sablang biryan mong may bayo si kanan, kareting banala misteryo. Pagkaluban mula sanang mipaligayan alang kapupusan, panyatang ning pangsubling mi king tauling aldo, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pasibay puring migofer ngeni keng Marianihan tamo, ilapin din keng Catholic Women's League. Palakpakan tala po. Dakal po salamat kay kaingan. Ingino mantabiya kay kayo. At kaya ka antemore. At bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at din kay kayong pamilya. Ingig pa, inganak ating Espiritu Santo. Amen. In Santa Misa mi daun ne umeta na king kapayapan. Salamat, King Dios.